ma belejelen bi yere nyiniga sani kam maw nyinigi bi yere de nyiniga folo mbeni ngoyina akoro edmi iyere kumbi yere kunyiniga ka jabi di yere ma o de ma hakli maw ka baray ودل الله سبحانه وتعالى نابكم هذا ما دين فيه أو ومن يوا أفلا ينظرون فلينظر الإنسان مما خلق ما أبكم إفي كم يرد فيه يرك الله جي يبتومنا إدارة فمنا إبورة فمنا أو خطبة بيرد كنو كي يرك كلام كي يرك سجي علما على كوني كباكو كده ni hakli ya donc afo ko na kunyi mi yere karamoy Allah subhanahu wa ta'ala be kuma da madin fe ka isigi yere ma ni sigiri yere ma yere kun hakli bi yere kun gala o wasari makaramoy sangulu laje ni laje alaka danfon laje ni laje abani ni fe ka laje muna jango ma were de ka korofi ye ay yere kun ki yere kun waju ikasi kata alam mahuma ya fulen ya hakli fuleliye ibe sey kata alam kuma ko mun be dinya kono biya ka kanka adama den kalam kay sense kata niye ki sey kata alam ngani mbebe dinya kono am be tulongela iba fo kungote mamun dala an yere ka adama den ya dinya be faranjonga kana am makarina hinamine ko ambe bulula jango am se ka be bulula hali bi am be tulonge bambali ni dolomin bambali ni jeneya bambali ni alakota bambali iba fo ko ngobe mamun ndala wote angi sha غريبه يعني wa abe korok ye ikana alako ere funyana ni yo fo ka ban iba fo tasma de wulelu farula nga jamana in kadri jamana be mamun mbolo marala kunu ngo fobi tanami mbula we ala kodi ni ya foka batasma de be wulula wa ko intedla ala ko nango amba dla ni ala sendal ni ala sente minna we kasara ni balawye ni kinyali de nyema ubena kube ala sembo nyana utese uye nye jamana belajelen koyi jamana belajelen ba dishigushi kwa le laiki ukoro ya ala ko tenga kula yani kayfa tudiruna ad-dunya biduni khaliq ad-dunya aw bisaka nye mara ka minya nye da ko sembwala ka fein tigi ka bo shatigila ako ke o kanya umulo hakile be so mawa o projet min be nye bolo bi woyo de nye mawu ka nye diriger ka ala sembo nyana atoko kana fo akungango kana fo fo no ya ala koye ni ya fo ka bayi iba fo ko tasma de non on est un pays laïque hein ايش laïque هذا ولا يجي كورونا ka ala sembo vous voulez gérer le monde sans le créateur de ce monde-là? Quand vous gérer, vous avez dans au kungango chikana fala. Et au benyere, abenya ubulu atteignez chini ngene. Nga ube aunde nege. Nutuyew ube koko ke udalembe famina obala. Ukawaru ala toko de bala nulu yere ubinu kaliku bina do bara la ubu bolo la kitabu ka were dalmala mimbo ala yoro uyu si zo de ka barka do were la ka nege ka foko kuma au take ala ko kana kala ni ala ko te fami na barka bolawa nga kele kala umana takele dala ubedlo de duma anga kazarnu falembe dolola wal haqq yuqal yadlomi dima demsen mi ma kam mi ka konofa no ni marfa bora oba do aba chiro mi rewa no ma hazima no tigila mo mabbi no mabuli no ka kelema tnye jon tabeknye ya الدنيا اخلاق والامم اخلاق
hala ma den tabiyanni ko don ni yere ka bo yere kun kalama wode ya hala ma den ay na fora ko ko bo hala ma den ala kam mawto ye wire ma fo fe mba hala ma den ya taknya ko promotion ke kana ma den bula ka dem sanu bula wala katla ka fo ka be nyedla aw be shini nyasigi aw be ninge akazib o shini nyasigi be ken jumay ata ken fuy salamaw abe haketo la alla kuma janyana nga kuma be kuma wolo fewum be lazim nabri uzimmatana fewum be wa yalaka allah hidu de yalaka amana wudu wajibi do iba foka boy kana jango shini na saki jo ka fongoni en fo hanna dano da mama la'alla wa asa ala na hinana ya rabbi laka hinana يا رب لك هنانا أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب استغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عباد الله اتقوا الله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كتبت وهم لا يظلمون. أما دوم أن أتوبك تا الله سبحانه وتعالى سني واتيك أم بلجل متاجو الله سبحانه وتعالى أن يكروا ألا بما كلنجل بلجل من النكاك ولدي يا رب عليك توب نغياني ala ka tubi nɔgɔya ala de ko ten a ko ni maa minnu ma tubi olu de ye tɔɲɔnikɛlaw ye wa man lam yatub fa ulaika humu zalimun. ala ye tubi bonda yɛlɛ an ye o kɔrɔ ye a ye kisili ni hɛrɛ k'a bɛɛ lajɛlen bonda d'an ma. ala b'a dɔn an lafulen don, a b'a dɔn an bɛ talu an bɛ fili, a ye tubi d'an ma nka a ye tubi min di k'a bonda yɛlɛ an ye ni maa min banna ka tubi o tuma e de ye yɛrɛ kuntɔɲɔna ye. ala ka tubi nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ya rabbi, ala ka tubi nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen, ala k'an bɛɛ kanda k'an laban ɲɛ ya rabbal alamin. ibadallah akthiru salata ala nabi alhabib allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim wa barik ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim fil alamin innaka hamidun majid. allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa adhill ash-shirka wal mushrikin ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيته، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنته، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا. اللهم إنا ندعوك يا رب بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تنصر الإسلام والمسلمين، وأن تنصر المجاهدين في سبيل إعلاء كلمتك في كل مكان. اللهم ارزقنا الإخلاص في أعمالنا، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم قيد لهذا البلد وصائر بلاد المسلمين من أمة حبيبك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم رجالا مخلصين يجاهدون في سبيل إعلاء كلمتك ولا يخافون فيك لومة لائم يا رب العزة يا ذا الجلال والإكرام. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث وأغثنا يا رب العالمين. اللهم أنزل علينا من بركات سمائك يا رب العالمين، اللهم أنزل علينا من بركات سمائك يا رب العالمين، ولا تهلكنا بما فعل السفهاء والمبطلون منا يا رب العزة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارحم الضعفاء وارحم المساكين وارحم الأرامل والأيتام من أمة حبيبك ورسولك محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يا رب العالمين. يا حي يا قيوم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قم إلى الصلاة رحمكم الله.